Anya laki din! Kastoy nga men ko kumpare. Siyak, agtrabaho ak no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako namday ta paray. Wala, nga men, baknang ni bagit ko. Iso ti kabaknangan na di lugar da. Inyo? Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagit ko, sigaw da mayor di lugar da. Oh, anya, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko, kunak tumay. Anak ti ex-mayor ko naman. ay get na saya at ano kasta paray? Kahit ni bagat mo ngaymot pare. Ada ka di mabalinda iti biyag. Ay, kwa. No, ni bakit ko? Awan? Nakurapay dalaan? Aggargar din dalaang ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko? Iso nga amo na madlaang ti aggar din. Anya, ay, awan ang arot no kasta. Ni bagat ko, kit agtrabaho man no saan, ayos lang. Ngamen, baknang. Anya? oh. Unay matanday di agayim mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat ti ibagbagana. Ulit-ulitin na. Makarengreng pa din. Anya? Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, uray saan kano agtrabaho, ayos laang. Ay, una yan. Ay nasapay damagan namat, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya nga itimbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaang kunak Ay katun baknang manwan no saan tinakaikamangam, saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan, saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mat Ay na, no apay matakas jay ni George Di la mabain amang ibagbagay tikas jay. Sapay adu kami nga giinom no ibagbaga na. Kas taunay di pa nangiday dayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod, maumak iti kas jay nga istoryan, George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kas jay apa nang idaydayaw na iti kinabak nang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay, di da agsaw iti kasta. Di da ibaga abak ng da, ngam ni George ay na, makaumamit. Among pare, no kas jay nga aginong tayo, makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasauna pa'y lang kat maas-asara kon. Panagkunak ngamin, iso ngay bagbaga na dayay, gapot ati panagkita na kada tao, kat nakurapay lang. Ay, husto ka maritong boy. Husto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abak nang ni bakit na. Baknang ni bakit na, baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo, kas di lang dayay. Mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunat. Naguyong kan pare. Nay, itaban pa'y nga adta ka dito sa gwana ti balayo nga kapkapi Charles. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, sa anak namin na nagtrabaho. Kasta ka day, ay katuan na, agin na nakamait. Mabanog matibagi ng runa no construction ti trabaho. Ay, sa anak anapanog, tata. Talaga asa anak la anapan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho ak man, wen no saan, ayos lang. Ngamen, baknang ni bakit ko. Anya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak tumay. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isua kada kami nga gagayam. Siyaklaan, tinakaasawa iti baknang. Ngamen, pasigmit apur ti asawa da. Anya?
Anya? Agawid kayo pa ilangi di probinsya, bakit? Wan lakay. Itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man man. Ay katuon Ay kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas lakay. Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige. Ay na, pasensyakan, bakit? Ta sa anak pa ila makaumay kada kayo. Saan pa imot ngamin analpas ti balay nga aramidan mi? Ayos laang lakay. Kustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya? Kasta ti ibagbaga ti gayem nila kay mo, kankwana? Wan ka no nanang. Iso ti ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da kano kalpasan ti panagtrabaho da. Iso kano ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao. Kat uray man no baknang. Wano iso ti kabaknangan. Nasken ka di pa'y nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kati pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga kano day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayem na. Aniyan? Kat nubak nang tinakaikamangan na. Apay-pay lang araw nga agpakpakarigat ang makitang tangdan iti construction. Ngarod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day A. George. Sipud pa'y. Pangas na amin apangas. Kung gayang pare, madamag ko man. Jay baby aputot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay burida ko? Ay, uwan pare. Breastfeed day jay. Kasta ka day. Apa yan nadamag mo pare? Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo, no kasta? Apay kumakaasi. Kat saan mo? Ay na, nagrigat na agpa-breastfeed pare. Ano tinakaibaga kanya kitikas na? Da kami nga men, kit saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh, May sala alata, kat umabot iti sangaribo. ay oray man naman no aribo pare. Saan kami ngagparikaw? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalas talaga ti ugali day J. A. George. Kasta timbaga anakan ka? Wen pare tomboy. Kunak lagi din no apay asal salud-sudan, no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa'y lalinip in right. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asawa. Nasken pa'y nga agyaw. Wen nga rod. No apay mat ngamin nga adda ti tattawa kasken kwa na. Addan tulat taal daw day J. A. George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ama Katunggal adda pag-guurnungan dayo. Kat iso ti bagbagana. Makauma. Makarangrang. Salbag titi. Anyangay nanang, ipatuloy tayon da iti balay? Wan anak ko. Adda mo ti umdas a mausar. Adda mo tinaurnong ti kabsat mo a naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kasta nanang. Kat asino nga iti agtrabaho dito'y balay no bilang laang. Day tangarod ti parikot ko. Awang gayam. No ngay da ben, ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramiden da ijay syudad. Wan nga agpaisoan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho.
Uwan gayam. Total, nalpas tayo matanda ito trabaho tayo ditoy. Amangan no kaya't yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di probinsya, paray. Balay mat lang pare. Balay da bakit? Ay, katuon na, pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo mutlang. Sanak pa'y mutlang napnapan ijay abandakot. Manunga ti pordiya tayo nung bilang laan. Amang kit di mo no duwagasot laan, tiyag malang. Unay ka matin pare. Saan mat No mano titangdan tayo ditoy, isumot lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot iti agar din laang ti pagkukwartaan da, pare. Uwan pare. Natsambaan da mo tinangina a presyo. Nakaornong dagiti kakabsat ni bakit ko. Kastaya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba lang. Ay kahit tala, makiumayak ka na kayo. Makitak mamay ti balay da bakit mo. No, bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko. Ha! Anya, mapan kamit iyan da Ben, George. Wen man data, padasik mamut ti mapanijayan da. Itag man, no niya mutad da iti asawa ni Ben. No bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga. Amapan kami kano ijay kahit. Ipatuloy ka na, dagiti babayaw na, di balay da. Ha, kita, man nasan amabitin ti budget da. Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan ang maklom ni Ben. Akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Nga main, amin dagiti asawa da. Pur! Anya! Aday ta. Adata yun dito, ikukumparay. Adayo ka di pa'y tipagnaan tayo. Di talaang bangir. Di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo. Pare, naglawa mo tin na ito agarding. Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin da kita. Kukwa, dagiti babayaw ko. Anya, kukwa dagiti babayaw mo na. Pare, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo, aging gaijay. Maghitam dito itududok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan mata pa nang ilastog Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mait. Ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo, nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ito'y mula no bilang laeng. Ay na. Apaw. Bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laeng. Jakla pagaropoy na bak nang gayam ni bakit mo paray. Naku na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardin da. Kas itinako na kita'y pare, saan da abak ngang? Eksakto laeng. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da paray. Ay, ikaw. Saan met? Makuna lang nga damabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa no dua diso. Kan may sa, iniktarya madla, titaltalunan da kahit. Anya? Wan pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at dalibre abagas tayo. Nasingputi na kaikamangak pare, saan anaimot? Awan makunak. Baknang da? Ngem saan da apangas? Paray. Ay
naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwan kumaray. Imayak, nalpas mi mata niya trabaho mi ije syudad. Aganos ka laang dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biag mi dito'y. Ayos lang kumaray. Si kakid di man. Kinapudno na. Magustuak ti biagyo dito eh. Ha? Uwan kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biag. Naglawamot gayam ti garden niya, umaray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen, pare. Kinapudno na. Dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito'y. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang dito eh. Baknang a pamilya ko naman, maray. Kat, baknang mo ni bakit mo? Saan ka di? Ha? Iso ka numa day tati kanayon mo nga ibaga ka daben. Ha? Ay, uwain. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tumanmot ijay, pare. Tapno makita mi mat ti adda kinabaknang da. Ay, kwa. Sana yun, kumaray. Nakababain unay kada kayo. Iso sana yun, kumaray. Ay na, mababain ka talaga kada pare, Ben. Kun Carla, pare tumboy. Tabay. Anya kumangay ti pagbainom. Ay, mababain ha. Gaputa ka na yun ko hindi nga ibaga apurda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abak na. Katuan mat ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag akaskan ka. Paray. Awan lakit. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lamabain. Anya nga ito. Sikat ti may babay. Ay, uwan nga rin. Mababain ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam ang nagbalin a mayor. Kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamom iti dayta? Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin agtagtagarikot. Ngam ita, nga imbagam dayta. Ibagak matan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Baknang manwan no nakurapay ta asawa. San arumbang nga iwaragawag. Nakababayin. Ay, Naimbag kumamit no nagbanugan da timbak ng da. Saan mo't? Nagtaod lang iti kinakurakot. pare Ben. Pare. Apay agsinsin na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung nga ibagakin ka, pare. Anya day ta pare. Ibagamon. Kuha, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isausawang ko hindi kada kayo. Nang runakin ka, pare. Ha? Naglablabusak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Tinakaikamangam. Ngamita. Siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda kinabak nang da bakit ko? Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay nga inaramid ko. Wen pare, awan day jay ko naktumat. Tinapatag, kad naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rapay. Kat di mo mat mo gayam, nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. Bog, sakay! May kamanganan! Agsidata ti adobo a karni ti baboy! Ay da, saanin anas ka ni ipukaw mo pa iti sidaan ta. Tapno mangngarod dagiti ka arroba na imas ti sidaan ta. Agpasikat ka man ako na kaon bakit. Pudno mat na imas ti sidaan ta, Bogs. Di ka lagbain iti day tagar aramidam. Adaak lang dita sa alas. Hingga kiti nagpukpukaw dita. Umay kamanganan! No di ka pala umay ipakan kulaangan ti pusa ti adobo a karni ti baboy. Ay sumardin ka Aida. Adaak lang aro din iti abay mo. Agpukaw ka pa ilaan. Kun kundit lang dayjay. Tapno mangagdagiti ka arroba nga ipasidak ti pusa ti linutok nga adobo. Anya? Naimas ti sindayo itay, pare Bogs. Adobo akar ni ibaboy ko naman. Nay, kasanong amom ti sidaan may pare map? Ay na pare, kuno inal daw nga ipukpukaw ni Mari ay dati sidain niyaw. Ay. Nay, apa ang nagsinay ka itinaw nagparay? Babain tar aramidin ni Aida. Pare map. Maamuan niyaw. Tuwan niya ti sidsidaan may. Kasano adi mi maamuang ka nagpiksa ti panang ipukaw ni Bakimaw. Bogs lakay! Agawid kan tag merienda kan! Naimas ti merienda, may special pansit with lechon manok ko naman! Agawid ka kanon paray. Ingkag merienda iti special pansit with lechon manok. Anya laki din ni Aida. Nasken pa'y laeng nga ipukaw na no anya ti merienda. Tara, agawid ka. Ang mga ipasidana iti pusa di merienda yaw. Nagmerienda kan tanay. Naimas day tayong sangpit ko a merienda, Bogs. Anya ka laki din aya bakit. Saanin anas ka niya ipukpukaw mo no anya ti merienda. Babain. Anya ko matipagbainam kat naimas ti merienda. Apay, adangarod kasta, merienda ita dagiti ka arroba. Ay, di mo lang amo bakit. Naulimag lang dagiti karro ba. Saanin anas ka niya pakaamo da pa no anya ti sidsidaan da. Sumanang ka, Bogs. Agmerienda ka kidin. Nagnginamat ng data merienda. Tadapay lechon manok na. Kakaiso na nga da kwarta. Di ko matakiti naimas sa merienda, akin naimas asidaan. Ay katwin ang maibos ti kwartam no kasta. Bakit? Saan na parikot ti kwarta lakay? Tinapatag at da maipasikat ko. Anya? Gumatang ka iti lakok apasayan, ay da. Manungay, ti may sa kilo, Nana Anita. 550. Tadadakkel dagito'y apasayan. Ngala, ikan ti 2 kilo, Nana Anita. Sigay, ay da. Diya kung tawaran pa, itakakaasi ka mga gisor-sor-sor. Ay na, agyamanak ay da. Ipakaamom to, kadagiti ka barangayan tayo, a 2 kilo, ti ginatang kuking kapasayan. Ha? Apay anasken pa'y lang nga ipakaamok kadagiti ka aruba. A 2 kilo ti ginatang mo alakaw. Ay, kita ano maamuan da nga kabailak ti gumatang, iti nangina apasayan alakom. Anya? Ay, talugaya mo na kilo ti gatang, tapno ad-adang agbilib dagiti ka aruba, kabailak ti gumatang, iti pasayan na nangina. Sige, 3 kilo nga ro din apasayan ti timbangaw. Nagimas ti sidamay, tatang. Amok nagsida kayo iti pasayan, nagnina. Nakaamuan niya, iti day tatang. Imbaga ni Kaka Anita kanyak. Ay, imbaga na pala kada kayo day tatang? Katuwain Aida, imbagam ka na nga ipakaam muna at 3 kilo pasayan ti ginatang mukenkwana. Ay na, naglukumuten ni Nana Anita. Imbaga na pala ti kasta kada kayo. Sumardeng ka man Aida, pasikat ka talaga. Ha? Ipasikat mo na imas ti sidain yaw, ngam di kamat nga rod agi padigaw. Anya? Di na kamin tupay mapadiguan kininanang mo.
Salit kakit di nga anak. Pasikat kan mangibabayin ka. Anya laki din ni tatang. Di man paspasikatan akasta, Aida. Pagbalinan ka pasayan, makitam. Tatang? Kas kalaglang lang nga pasayan, Aida. Anya? No kasano ti kabasit ti utek ti pasayan, isumay ti kabasit ti panagpampanunot mo. Nay, adamot ka barbaro arifyaw kasinsin adila. Ginatang nila kay ko, day taref, kasinsin Aida. Napintas ah. Wen, kasinsin. Iso na lang ta single door. May mayat kumano jay double door ti ginatang na. Isula ang amin ti kabaulan mi. Gumata nga mammet ti ref kasinsin. Daytay double door ti katangag tapno dakdakal. Anya? Wan kasinsin adila. Dakdakal nga mi ti dayta refyaw ti katangag. Ay nalakay! Umay kamot na tumulong amang bagkat ti kabarbaro arefta. Di mo nga rod pigsaan ti pusis mo, Aida. Ipangag ko nga raod kadagiti ka aruba nga da kabarbaro arefta. Anya? Nay, inayadin nyo, bagkatan day tarif ko nagdakal, tama nga no magasgasan ti pintor na. Ay, sumarting ka, Aida. Mangibabain ka. Ada ka barbaro arefyo, pare Bogs. Nay, kasanong ambom day ta? At saan kamot amap-mapan iti balay may, parimak? Orja mapan ije balayaw, tamang ti busis ni baga mau. Ipukpuk kau na mo tay ka barbaro arefyo. Ay, kababain nga raw, tararamidan ni bakit kau, parimak. Ado, ti kwarta ni bagat mau, paray. Kain ka na yun, imas ti sidanyaw. Kain adapay maigat, gatang na iti 3 kilo apasayan. Ah. Ita adamanin refyo ka barbaraw. Jakman amaw kina Aida. No sa dino ti pangalalana iti kwartana. Dakkel siguro ti sweldo na iti munisipyo niya. Pasit laeng, parimak. Aha, dakkel, pare Bogs. Di nalay bagbaga kang kamot, ah. Anya day talakaw, Nana Anita. Karne ti baka, Aida. Gumatang ka, Manuti may 1 kilo. 470 per kilaw. Sige, ikan na man ito, 4 kilo. Ayun, Aida. Mangi kilo ak nga rudang. Ipakaamom to kadagiti ka aruba nga 4 kilo, ti ginatang kuking ka akar ni ti baka, Nana Anita. Ha? Nasken ka di pa'y dayta? Una, kastoy ti bagam kadagiti ka aruba. Imbagpay ni Aida, tanagado ti kwartana. Kabailan na ti gumatang iti 4 kilo, alakok akar ni ti baka. Kasta ti bagam, wag, Nana. Anya? Tandaanam day tangay bagak, Nana Anita. Nagimas ti sitsidaon nyo bayaw Bogs. Agasam ta inangar akar ni ti baka ngay. Kasano nga amom akar ni ti baka ti sidaan may ipag-adela. Imbaga ni Nana Anita. Anya? Apay ani Nana Anita tinangibaga akar ni ti baka ti sidaan may. Imbaga kano ni kasinsin Aida. Anya laki din na Aida. Pasikat launay. Imbag ta saan kayo amahay blood. Gaputaag kakaimas ti sitsidaon nyo. Sa anak-anak sida iti karni ti baka ipag. Apay ngay bayaw. Kas iti na kunamaon ipag. Jak kayat ti mahay blood. Lagi! Oh, apay ngay ayabam jay asom, Aida. Nay, si kam gayam tatang. Pakanakman ti karni ti baka jay aso me. Anya? Baka namin ti karni ti baka jay aso yo. Tao kuma ati agsida. Nauma ako ngagsidsiday ti naimas. Iso nga ipakan kulaangan ti aso tatang. Nagluko kan Aida. Impadigum lakuman kadag iti karuba Saan kat nga ipakan mo lang iti aso. Sayang. Alam mo tatang, sidang mo no kaya mo. Ay salbag ka talaga. Ingkabil mo iti panganan ti aso ti karni ti baka. Ita, ipakan mo kanyak. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Aso. Ay. Apay nga impakan mo lang iti aso ginapati akar ni ti baka. Ay da. Ay, sayang day jay. Ay, saan na sayang? Kaya't kulaan nga ipakita kadagiti ka aruba nga glaplapusanan ta iti makmakan. Anya? Di mo tagi sayangan, dyan pakang ko akarne iti baka kadagiti asaw. Gumata tumanan iti sabali ka de. Nya laki din. Anya laki din. Day talag paspasikat tar aramidem. Ay, sumardang kan ba
Bogs. Aramidak da ito, tapno saan da ta tagtagibas sitang. Ipakita ta kadagiti ka aroba nga damot ka bailan ta naawatam, Saan? Naawatam day imbagaking ka, Bogs. Jak nga rod maawatan ay da. Jak maawatan. Nang ron ano pagpasikat mo lang ti bagbagam. Anya tinapasama ka ni bagat mo iti paray? Apay aya, parimak. Nagtaray mo't ang nagawid iti balayaw. Anya? Kasla damang kamkamat kan kwa na. Jak amo day ta, parimak. Ay, agawid ka tapno maamam. No anya ti makagapaw. Sa paingagtartaray iti anagaway. Ay, uwan parimak. Anya ngay nga, tanti mapaspasamak kini Aida. At parikot mo ba kahit? Nagtartaray ka kanumot ang nagawid dito balay. Awan. Anya nga awan? Ay, apaya ka sila madandanagan ka Aida. Ada ka din nakita matao dita paraangan? Awan mat isa bali at awan nakita. Apay aya. Ay, agiyaman na. Kung no nasurutan nak itayang. Agiyaman na manang. Aha. Ay. Apay ngay. Awan mat naluto ang makan diti kusina. Itaman paya saan ang nagluto na Aida iti kanan may. Nakaskas daw. Simangpot ka magaya man. Lakay. Uwan ba kay? Naggapuak kaya yung datatang. Ay kung nagpano nakaluto kan? Awan ti may isaang kaun lakay. Anya? Kasano ko mga awan ti maisahaang mo? Kat adamot paggatang mo iti bagaskan si dain? Kwa nga main, lakay. Naibusin ti kwartak. Anya ti kahit mo asawan? Saan ako na nagsweldo, kinamangan no ikatundak pa yan iti trabaho kaya munisipyo. Kasano tayo ta? Inreklamo dak, dagiti nakautangak iti kwarta. Anya? Unbogs lakay. Dagiti inggat-gatang ko, iti naimas asidaan, kat inutang ko laang. Anya? Uray tinggatang ko iti kabarbaro are. Inutang ko laang dayjay. Anya? Kat ita, singsingaranda ko, dagiti nakautangak. Kat no sa anak ang makabayad, idarumda, kat mabalo da. Anya? Iso pa nga asim, tatulungan na kamang bayad kadagiti utang ko, tapno sa anak ang maibalaw, lakay. Di ka matulungan iti tayta. Ay da, ay sungbatam ti mading aramid mo. Anya? Ay no saan ka kumaan nagpaspasikat, awan kumati parikot mo ita. Anya nga ita, si kamutlat nakakaasay. Bogs. Leksyon kan kanaitaan ay da. Pagkadalam, no di ka pa'y lagbalbalew, sigurado nga ipisok na ka niti pagbaludan. Lakay. Iutang, rumbang laeng abayadan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ne, grabe na. Apay nga itakalaan. Ay na, naganasan mi mutin tinagis istorya kini Kumari Esther. Anya, narabyan kaga po iti ka-istorya. Panunutom ko mamahit ang mabanbanog na tao iti trabaho. Sumangputak, siyak pa iti agluto iti makan. Anya, kamatan magda. Mala, husto ka din lakay. Di kan agungot. I'm home now. Don't be mad. Hoy! Di nakmaala iti pakasta-kastam si kamagda. Maminsan pa'y amarabyan kaga po iti ka-istorya. Danunum to dagiti lupot mo, Jerwas. Makauray ka man. Ay, kasladyak mutin makapangan gapo iti naamwa. Anya man ang tinasagap day talapayag mo. Maritis ka talaga.
Ni Joyce kano, jay anak ni Lindangay, aputot ni Guryong, nga apo ko ni Bakit Piling. Wan. Apay aya. Naibaga mo la amin ang takin, anak. Ngam di mo mo't naibaga no apay. Ay na, masikog ka numanan. Sa bali ka numanan alalaki tinakasikog kan kwa na. Saan ka no ati asawa na? Sigurado ka iti daytang ibagbaga, Magda. Inton kwan, adda na kang ngagkin ka, kaswanda ka. Ay nalakay pod no ti bagbaga. Kaano pa'y ayang nga daindanon ko kan ka saan apod no? Agar aramid ka, inton kwan. May pasubukan. Pankan pa'y nga umuna, no pod no. Sana kasta. Gapulang tayong pagatipadam amarites. Namati ka, no? Anya teramida. Apay day tatasa nga igam mo? Na, anya kumangay di agkapiak. Alangan mo. Saanan? Agkapi-kapay lang ngayon. Nakariing kan. Ket inkamanan ijayan dagiti katsismisam. Unay kamatan, Carmelo. Aya, Kanayon ka amarabyan ka po iti ka istorya yo. Iso ang masapa ka lang ngayon. Iti kasta, masapa ka nga agawid. ay nalakay bigbigat sa uka sao. Kas kalamatan babae. Sa anak nga agsawa kastoy no amom kumamat ti aramidam. No amom kumamat at trabahuan dagiti trabahong diti unag ti balay sakbay amapan ka makikaruba. Di ka pa'y nakainaw, nakalutaw, ngam adda ka ni Jay, imbang kamon ti istorya. Bigbigat ko naklangarudan. Ala, aglisi ka, tagkapia. Sa uka sao. Intong kwan, insuyat ko kanyam da ito'y kapay. Ay na, makapabusor da ito'y ugali mo. Sika gaya man ang Magda. Itaman pa'y nga imay ka dito'y balay mi. Maboring nga rod ije balay ni. Iso nga imayak dito balay yo. Kasta aya, katwa na. Oh, anya nga deta pa ka kumikumam abuy-buyaan dita cellphone mo. Kwa, sana ka buy-buya. At dengdeng nga iti drama. Drama? Among ka DJ drama ni Dan Mans iti YouTube. Jay anya laki din ti title na. Ay na. Naadikak ngaminan adumdum ngeg. Iso nga isulaangan ti padpadaanak. Anya? Uwan manang. Umay ka. Agtugaw kay biyabay ko. Kendi ka sumana o. Agdengeg ta iti drama. Sigurado magustuhan. Ay naapaw. Nagmayat mat gayam ti agdengeg iti drama sika. Anya ngamin ayat ti expectation mo? Saan? Hoy, nagmayat tupay. Mas may mayat man na dumngag ka iti agmalmalem. Ngem, ti mapan ka makichismismis iti uray asino dita. Anya? Kat, agpay sumati bagbaga. Nagmayat ti agdengeg. Maliliwa ka. Makaadal ka pay. Sa bagay matkit di Ang makadengeg ako kumamot no adda cellphone ko. O, di gumatang ka met. Iti kasta, makadengeg ka iti drama. Maka-Facebook ka pay. Unyag paiso anya. Iso nga gones. Bili ka na. Ang isuro nak nga Facebook nga menjak mo. No problem. No makagatang ka, I will teach you how to Facebook. Ket, sa dino ngay manin ti pagturungan dagiti saka manang Magda, di ka kadipay agawid? Saan pa'y? Inakman ijay tersena ni Maring Usepa. Ali? Mapan ka manan makichismis? Di ka laki agawid din tayong kakagluti ti pangrabyan yung? Si kakit dimot. Mabiitak laang. Ay, makamuka. Makamuka noong tan na ka manan nila kaib mo. Awan ka di pa iti inam, anak ko. Awan pa imat nga ro tatang. Itay pa lang urayan mi. Ngam awan mo't tinasamangpet. Ay, sigurado hanapan man na nakis istorya day jay. No saan nga ijayan da na Esther, ijayan da na Piling. Una yung tinam. Ay, talagang sakas dyan. Talaga di na maikat, tikas dyan ko agali na. Chismusa talaga. Nagkapwamanan.
di tala ang lakay, si kakit di mat. Sumungsungad akpay lang, ngam agong ungot ka manan. Tanya di kahit mo. Agpalakpakak ita sumangpet ka narabyan. Anya ka matay? Ay na, Carmelo ka talaga. Naglaka ka ama kaungungat. Husto ka din lakay. Addaak lang arutan. Agungot ka pay lang. Tapno mo man niya. Nasabat ko ni Manang Angie itay. Jacob sat ni Joyce. Kastaunay ti pungtot na ken ka. Saan mat gayam ang masikog ni ading na? Ah? Kita am ang aramid mo. Saan mat apod no tinapan mo inwarwaras? Anya nga ita. Oho, agang angaw ka man ako na akon. Kasano asaan apod no? Kat nagdakkel jay tiyan ni Joyce. Dakkel ata na lukmag. Gaputa na lukmag masikugan. Ay na, Jack amun o niya te aramid ken ka. Tanong mabaliwam day ta nga ugalim. Oh, itaman pa yung adda ka dito yung nakaul ulimak. Kasla na unag ti pampanunutan. Pampanunuti nga rod lakay. Gumatangak man mo't iti cellphone ko. Cellphone? Wan, tapag denggak man mo't iti drama. Kun pag Facebookak mo't din Anya? Wan lakay. Ay na, di ka kuman agunget. Pang-asim. Sana bale. Ta saan mat akwartam ti gatang ko no bilang laang. At damat kwarta ka na urnong ko iti pan nakilablabada. Makamo ka. Basta kwartam, tigatang mo. Saan ati kwarta? Agur-urno nga, tapno ada aramatan tayo no kasjay ama irana nga awan trabaho. Sana paggatang iti cellphone. Nawatan. Makaragragsak kayo matitananang. Wan anak ko. Nakaragragsaka. Gaputa nakagatang akon iti cellphone ko. Kasta ka di? Oh, kita am daytoy. Samsung ko naman. Amo yung nga usarin? Ay, katuwa na. Ang mukha, sakpay ti kunam. Sige man nga rod. Ay, kun-kunak laeng anak ko. Mapanak pa'y iyay ayan ni bakla. Mapanak agpaisuro no kasano ti ag Facebook. Kano kasano asa pulen jay drama nga anyalakit din iti YouTube. Kastoy ni Manang Magda, ag friend request ka kadag iti tattao nga amom. Iti kasta, adamat friends mo iti Facebook. Ha? Kasano? Anya nga iti aramida. Ay na. Anusan nakadi nga isuro. Tadyak amo talaga. Kastoy ni, pindutan day ta add friend. Kasta? Ang yam, dagiti tattao nga amom, ti pag-add friend nam. Saan mo nga i-add friend ti di mo am mo? Wano asino la dita? Wen, anya kalakit din. Ay na, anya kalaki din akong kunam. Inton kwan, maadal mo ti ag-add friend request kada giti Arabo. Ay nako, narigatan. Anya? No, adan to parang dita cellphone mo, Juan Pedro accepted your friend request. Dayjay, ag-friend kayon. Itay pa yaday ta cellphone mo latan timingmingminga ma. Kurang la maipigkat day tamatam dita cellphone mo. Kit-kitaak nga rod dagito'y nag-friend request at tao. Didak pa'y mat inak-accept. Asino ko mga mintimayat amang accept ka? Nagalas mo taugalim. Anya ko mati connection di kinaalas ti ugalik iti pa nag-friend request ko. No di kakit maaga. Dumag ka. Iswa di da kay accept nga uray am-amuda ka. Gaputa ti adda iti panunot da ket amanga no ag-friend request ka laeng. Tapno makitam dagiti post da. Tapno ada may chismis mo. Anya? Nagpaiso mo ti pagap. Uray pag subli-subli hindi ta panunot mo. Anya? David, papanamaya. Nakapulis ka. Adda na patag apapanak. Mapanak man pa'y laeng iyay ayan ni bakla. Adda lamapan ko damagan kan kuana. Uray rabiin? Wen, mabitak laeng. Agawid akmet la adagos. Anya lakit din aya. Noawan kay ti usto nga oras ha? Wano may isang oras? Isara kung tiri daw. Makaammo ka iti pagturugam. Ay na, rabrabi mat nga imay ka manang Magda. Anyayang parikot mo? Ay na, imayak tadda ko madamag. Ibagamon?
Dagiti ngamin nag-friend request ak atat tao. Dagiti am-am mo. Aging gaita. Didak pa'y na inaccept. Bay tala ti umay mo ibag nga, rabrabi Ay, unay ka. Wen, isulaang ti umay ko ibagang. Asino nga min dagiti nag-friend request sam adida ka pa inaccept? Asino kumapay nga no saan adagiti kakalugaran tayo. Dagiti kakabagyak, kakabsat ko, kung dagiti ko kumare. Ay, iso siguro adida ka kayat nga i-accept. Gapo, tasaan na nasaya at ti ugalim. Anya ti kayat masawan. Tadamagan pa ilaang. Kastoy ni, iso adida ka i-accept, ngamin nalabas ti kinachismosam. Siguro, pampanunutan da nga no i-accept da ka, amin ang makitam a post da, mapan mo i-chismis. Anya? Ay, Apay akas tati pa nagsinaay mo. Nasakit da kita imbagakan ka? saan mo't? Pampanunutek laang, nga agpada kayo iti naibagakin ni Carmelo. Anya? Kaya't mo asawan, imbagamot lakan ka ti asawam, at chismosa ka, iso nga awan ti mayat ang makifriend kan ka iti Facebook. Wen, kastamot laang timbaga na kanya. Ano bang ginagawa mo, girl? Magbago ka na. At sa ganon, may mag-a-accept sa iyo sa Facebook. Itamang pa yung adda ka dito balay. Sika, Magda? Ha? Imbag tada ka dito Saan ka manin anapan, ija ayan dana na Esther ang makichismis. Saanin lakay? Ditoy akon balay. Jakon kayat ti mapan makichismis. Uy, himala. Kun agbalbaliwak mo tun. Ngamin, awan mo ti mayat ang makifriend kanyak iti Facebook. Ngamin, amin ang makaam-am mo kanyak. Kat am-am mo da, gapo iti kinachismosa. Isong agbalbaliwak kun lakay. Ay kahit nagmayatan na denggan bakit, nukas tang agbalbaliwan. Un lakay, pudno ti ibagbagak. Agbalbaliwak kun. Friend request lagayam ti makapagbalbaliw kin ka. Iti kinachismusam. Un lakay, ngam di mo kumamot ulit-ulitanan ang ibagbaga. Ngamin, nakababaing. Ay na, saan ang nakababa yung ti panagbalbaliw? Ala, sabay na ko Nagtuloy yan, ti panagbalbaliw mo. Un lakay, promise, ikarik dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.